Hey, back in the days, even nowadays, but back in the days, bekudominate kakhulu ukucwasana kwabantu yabo. Either bemnyama bonke or abantu abama-race angafani bebecwasana nje isikhathi esiningi yabo. So ingakho kuke waduma lento le ama-xenophobic attacks yabo ngoba bebengamukelani kahle abantu. So njengoba inkosi uNyazi siqala namhlanje isuka iya ko-Swaziland, eSwatini, isuka iya ko-Lesotho, isuka iya ko-Zimbabwe, ikhuphuka ne-Africa, iyehlisa i-Africa, ize yakha ama-relationships even outside of African continent. Iyenzela thina ukuthi uyothi uma ufika kulelozi kuthiwa sake sayibona indaba enkulu. Kuthiwa lo muntu lo mniyekeni iNazaretha likaShembe leli uze ngokuthula lana. So inkosi uNyazi iyekeni yenza umsebenzi wasezulwini, iy'ngane eziyozalwa yithi ziyophila kahle emhlabeni ngoba ziyothi maziveza ukuthi silandela uShembe kuthiwa abantu bokuthula lapha. So iyekeni inkosi uNyazi yenzela thina nezizukulwane zethu.